danas u velikom broju glasali, uprkos ne baš tako prijatnom vremenu. Zahvalio bih se svim ljudima koji su naporno radili tokom ovih izbora i koji su omogućili da oni budu transparentni, iskreni i pošteni. Posebno sam zahvalan ljudima sa liste Srbija pobeđuje koji su vodili čistu, čestitu, poštenu, odgovornu i ozbiljnu kampanju. Današnji rezultati su snažna podrška našoj demokratiji, reformama, međunarodnim zalaganjima i evropskim integracijama, ali ono što je mnogo važnije od svega toga jeste da smo pokazali i sebi i svetu da je Srbija ujedinjena u želji i zajedničkim zalaganjima za bolju budućnost. Veoma sam ponosan i duboko dirnut rezultatima koje smo postigli. Građani Srbije su nam ponovo ukazali čast da vodimo vladu ove zemlje. Dobili smo, ovo je velika čast, ona sobom povlači i ogromnu odgovornost. Znam kuda treba da idemo, znam kako da obezbedimo budućnost Srbije i kako naporno da radimo da bismo tamo stigli. Svi prethodni izbori su bili izbori za stabilizaciju i sigurnost zemlje. Današnji izbori su glas za prosperitetnu budućnost. Neće biti lako, neće se dogoditi preko noći, nije naš put posut ni ružama i nema tu mnogo meda i mleka. Ali sam siguran da je to sve dostižno i sve što smo govorili u kampanji, uveren sam da zajednički i jedinstveno možemo da napravimo. Nastavit ćemo da radimo za bolji životni standard naših ljudi, bolje plaćena radna mesta, bolje zdravstvo i obrazovanje i neustrašivi nastavak borbe protiv korupcije. Dugujemo to sebi. Ono što je veoma važno to je da su ljudi u Srbiji danas rekli da neće da se vraćaju u prošlost. Prošlost ispunjenu sukobima, pljačkaškim privatizacijama i korupcijom. Danas smo na putu ka novoj zajedničkoj budućnosti. I takođe, ukoliko od predsjednika dobijem mandat za sastav nove vlade, obećavam bez obzira na to ko kako misli, ko je za koga glasao, jer to je danas bilo demokratsko pravo i velika stvar za našu zemlju što smo imali najmirnije izbore sa najmanje nepravilnosti u prethodnih 25 godina, da nastavimo sa daljim razvojem demokratije, poštovanje ljudskih prava i da se postaramo da ove vrednosti uvijek budu iznad politike. Zato ću se truditi da budem predsjednik vlade svih građana. Nemamo vremena za slavlje. Nemamo vremena za slavlje i uskoro ćemo početi da radimo. Daću vam nekoliko informacija. Na osnovu 77% obrađenih biračkih mesta, dakle, nedvosmisleno da je SNS do sada više uradio od svih agencija i od ne samo agencija, već i od Republičke izborne komisije. Dakle, imamo kompletne rezultate sa 77% biračkih mesta. Srpska napredna stranka ima 50, odnosno lista Srbija pobeđuje 50,9%, Socijalistička partija Srbije 11,23%, Srpska radikalna stranka 7,39%, Demokratska stranka 5,44% i 3 liste su ispod cenzusa. Za jednu listu je još moguće, to je lista SDS, Čanak, Čeda, moguće oni imaju 4,71, Radulović 4,53, DSS Dveri 4,45. Dakle, ostalo je još 23%, ali u tih 23% imamo još dosta biračkih mesta iz Novog Pazara, Tutina, Sjenice, gde je teško očekivati da ove političke stranke dobiju značajniji procenat. Dakle, ali da ja ne prejudiciram te stvari. Ono što želim posebno da se zahvalim svim ljudima, svim ovim divnim ljudima i iz naše stranke, ali da se zahvalim i svim ovim divnim ljudima koji ne pripadaju našoj stranci, koji su nas podržali i zajedno sa nama učestvovali u kampanji. I želim svim građanima da se zahvalim na ogromnoj podršci, na ogromnom poverenju
I samo smo mi u to verovali. Ja sam vidio da su večeras novinari pravili ankete i niko nam nije davao više od 40% glasova. Što bi naš narod rekao, što je babi milo. Ali, nevezano za to, mi smo znali zašta radimo, želeli da postignemo najbolji rezultat i uspeli smo u tome. Mislim da je ovo istorijski rezultat. Dobiti u apsolutnom broju više glasova, dobiti u relativnom broju, dakle, u procentima veći broj glasova nego pre 2 godine kada smo krenuli u veoma teške reforme. Mislim da je to izvanredan rezultat za nas, ali izvanredan rezultat koji pokazuje ozbiljnost i odgovornost koju su građani Srbije pokazali, jer izbori nisu ni kocka, ni igra, ni šala. Takođe, hoću se zahvalim svim ljudima koji su dobro razumeli koliko mi je i lično bilo teško da prolazim kroz ovu kampanju u kojoj sam neretko bio ili svakodnevno bio meta najprljavijih napada, ali s ponosom, još jedan put kažem, srećan sam što im nijednom rečju nisam odgovorio. Tako mislim u buduće i da vodim vladu Srbije, da brinem o njima, da brinemo o svim građanima Srbije podjednako, bez obzira na koga su glasali, i uveren sam da Srbija ima dobru budućnost. Takođe,